Udruženje u okviru ovog projekta očekuje da će stvoriti uslove za više prilika i za kvalitetniji život osobama sa hendikepom u Beogradu, pre svega, iz jednog prostog razloga što osobe sa hendikepom, ukoliko žele da budu aktivne, recimo posle 20 sati, a korisnici su kolica, zaista nemaju načina da se odvezu do nekog mesta događaja i vrate nazad ako nemaju svoj prilagođen automobil. Tako da nam je cilj da na taj način približimo sve ono što pruža Beograd u tom pogledu, a i nekada su to i obaveze radne, jer iz prostog razloga organizovani gradski prevoz, kombi prevoz, funkcioniše do 20 sati. Što znači da ili osoba sa hendikepom koja koristi kolica mora da ima nekog prijatelja sa prilagođenim vozilom ili sama da ima, a nama je zapravo bitno da grad Beograd bude pristupačan ne samo arhitektonski, već i sadržajno svima.